wathi eseqedile wabachaya ngekaravosi ababengazwisisi ethempeleni lakhe. Baba. Yebo kuzwa. Baba sengihamba. Usale ngifike enkonzweni. Ufike enkonzweni? Yebo. Usufuna ukulandela futhi izinto zonezi ziyabe zidumile uthiwa kulo mprofeti odlala obhizi ngabafazi babantu odlala ngabantu. Sufuna ukuthi la ugijima ujoyine khona. Hayi baba lo vele uyehlukile lo uyanceda uyasiza kakhulu ubuye emalangeni. Ubuye emalangeni ngaphi? Into yonke inkosikazi kumele uthembele encwadini kaNkulunkulu. Yonke into ongayidinga ethola encwadini yokuphila. Incwadi yokuphila le. Hayi ngiyakwazi baba kodwa hayi. Anjiyabona sometimes ngiyabungisa ukuthi hey baba uyisidakwa baba uyisidakwa. Kodwa shula baba. Hlala phansi nkosikazi uphikisana kusebenza. Ufunda lapho kumahubo la usehlala. Umahubo 5:10. Usisiwe lalela phela ubusisiwe owesifazana ozehlisayo kumyeni wakhe. Uyezwa ukuthi thini? Ubusisiwe owesifazana ozehlisa kubani? Kumkakhe. Nxa uye ngakhuluma uzehlisa yebo baba ngisahamba. Ngicela ngiphathele isishwayo.